Kalimot kong video ganina. Today is July 6, 2024. Atong stocks. 20 bags chicken. Atong one stocks na to. Ready to kuha na siya. Deliver na po. Ready to get na yung mga stock. Mga ating stocks is ECU. Fresh ni fresh, no? Kuha na siya, sold na ni siya. Di-reserve na daan, di-bayaran na ni, paid na ni siya. Ugma na lang daw niya kuhaon kay ibiyahe. ECU. Time check. Alas 12. Atong panihod to. Cancel lang sa practice sa tagoy kaon na yan eh. Murag agad. Kay paabot sa payment kay murag dugay-dugay pa mo siguro ni kay Dubli lagi ko ano ni. nakahakot namin yung kuan 10 bags. So muatad sa amin sa 10 bags, balik na po minute. Kuha na po may balik ko 10 bags. Maabot ang panahon, kwartahan mo galing. Kung dili ulcer, tanlak. Lagi din yung pangingnan yun. Pait yun. Abi nyo, dali lang. So di lalim. Gutom, apa sa oras, kapoy, bugat. Ako kapital, gabay gilansya. Ako sa Mugoy kay alas 12, habit na alauna. Nga namin yung prito-prito. Paniod to. Tud na. Puto na to yung second batch kay para puti pabangkiruhan. Alauna na. Time check 3:17 PM. PM, perting inita. Kuha kasi bossing o kan carcass, kaya na-order na one whole carcass. Inita agad. Time check 5:14. Last delivery. Sayo-sayo ta makapahulay ron kay humanata sa bangkiruhan. So 20 bags chicken atong order karon. Nabilan taw kuan, upat para pang display. Nya sold out atong ECU kay advance booking. Ibayaran na daan ug makuon. Naka-live please boost mo. Otro. Time check oh. Dagan mo gud mo tanaw mga fans. Dagan na mga Pansititoy. Time check 5:30. Deliver na to ang last 3 bags diri ah. So pag humana ni uli na ta. So that's it for today's video. So sayo-sayo jud ta nakapahulay. So see you soon.